Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendalang surat edaran SE Indik Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM mewah percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat. SE nucap medal ring tanggal 21 Juli warsa kereta diselikur sani ketujuan majang Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota sejebag Indonesia. Anut saking kantor berita antara Gubernur Bupati Wali Kota keaptiang mangdeng laksanayang makatah pemargi sejeroning nyokong pemargin PPKM antuk megat pengelola COVID-19 nanging antuk stateng utamayang kesehatan miwah keselamatan krame tur digelisah ngemargiang vaksin majang krame. Pahan ka pertama nyelehin antuk reguler panreptian pemargin PPKM ring wewidangan ipun antuk nguningayang wesanan nyane ring pengelola kasus COVID-19. Kaping kali nguduhang jajaran Satpol PP ring suang-suang wewidangan sejeroning utamayang pemargin sanipini becik humanis miwah persuasif ring pemargin PPKM. Panreptian PPKM sekadi sani mungguh ring instruksi Menteri Dalam Negeri indik PPKM inggih punike penegakan hukum disiplin nanging kantun anut ring tata susila miwah uratian krame sani mamurug uger-uger PPKM tur kerarang nganggen kekerasan sani mapotensi mamurug hukum. Mungguh ring poin kali huruf C mausang sajeroning pemargin inucap muatang prekanti kesarengin kepala daerah miwah jajaran TNI, Polri, saha bage Forkompimda sani mapaiketan. Kaping 3 kepala daerah taler keaptiang wantu krame sane nampenin pakewuh ekonomi sangkaning keni wesanan pandemi COVID-19 miwah PPKM sekadi ngicen masker, piranti hand sanitizer utawi penyanitasi tangan, wantuan sembako miwah suplemen makanan sehat anut ring kahanan tur sesidan suang-suang daerah. Kaping 4 surat edaran inucap nyokong pemargin vaksin majang krame. Gubernur wenang nguah alokasi pabuat vaksin saking kabupaten miwah kota sani madue ngelangkungin alokasi vaksin majang sani kekirangan alokasi vaksin. Gubernur taler wenang nguduhang dinas kesehatan antuk nenten nyimpen nimbun stok vaksin mangder gelis ngicen vaksin majang krame anut ring skala prioritas. Kaping 5 ngelaksanayang sosialisasi 5M lewire nganggen masker nguacikin tangan nyaga jarak nambakin mapupul tur ngirangin malelungan. Taler ngicen masker majang krame ngawigunayang anggaran sanes sampun kasiagayang. Kepala daerah taler mangde nguningayang indik pemargin surat edaran Menteri Inucap majang Menteri Dalam Negeri ngelintangin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Bali Pos nguningayang.